Hello guys, muri iyi video turi kwereka uburyo wakoresha interineti y'ubuntu. Nta mpamvu yo kongera kwivuna ngo uri kugura interineti. Turi kwereka uburyo wajya ukoresha interineti y'ubuntu. Kamanzi nakira ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, muhaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ubigezeho, kandi nawe dusanzwe tubana, muhaye ikaze urayihorana. Wowe ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube cyane bwa mbere, kora subscribe, ufungure inzogera. Ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubibona mu ba mbere. Tugiye kukugezaho iki kiganiro, nitwa Vedast. Mbere yuko mbagezaho iki kiganiro, ngiye kumanza nkwereke ko ibi bintu bikora. Ndizera ko uri kubona ko nta interineti ufite. Ndizera ko uri kubibona nta interineti ufite. Ariko urabona njye no kuri YouTube murebe. Ndizera ko uri kubibona. Wajya kuri YouTube ukareba video, uciye muri search, ndizera ko uri kubibona. Wajya kuri YouTube ukajya kureba video, ndizera ko uri kubibona. Tugiye kureba na video turebe. Urabona ko harimo akabibi. Urabona ndi kuri YouTube. Ndizera ko uri kubibona kandi ubonye ko nta interineti ufite. Wanje kukwereka kugira ngo urebe ko ibi bintu bikora. Reka dukomeze, reka tujye no kuri TikTok turebe wenda. Terekamo request utapinga cyane sharing, terekamo request utapinga cyane sharing. Wa muhanzi wanyu Bruce Melody aka Ndizera ko uri kubibona. Ndizera ko uri kubibona. Iyi interineti irakora. Manje kubikwereka kugira ngo wenda utagira ngo ibintu nkora si ibyo. Ndi kukubeshya, niyo mpamvu manje kubikwereka. Uretse ngo reka dukomeze. Reka twihute. Ikintu cya mbere ugomba gukora, uraza muri application ya Play Store. Ndizera ko uri kubibona. Uraza uyikandeho, uze muri search, searching app na tano for internet. Ndizera ko uri kuyibona. Urahita uyikandaho. Mbere tugera ahantu hameze gutya, tuzigeramo uze uhitemo iyi ngiyi ifite logo imeze gutya. Iyi ifite logo imeze uku. Iyi video nigeze kuyikora ariko ntabwo nari nzi ko ibi bintu bikora. Niyo mpamvu rero misi nongera nkakora indi yo kukwereka yuko binakora. Niyo mpamvu nongera gukora iyi video. Ubwo rero tuzikandeho. Niba utayifite muri telefone yawe, ubwo urahita no kugera muri telefone yawe. Numara kuyidownload ukajya muri telefone yawe, urahita ukanda open.
iyi interineti ubona ikunda kuri simukadi ya Airtel. Tugera hano ukanda hano OK. Ubwiye ngo ibi bintu bikurikira akantu ku kandi nawe uze kubikorana nawe birakunda. Nawe ubasha gukoresha interineti y'ubuntu. Ubwo rero tukandaho, ukanda hano kuri reti. Uba ufite na telegaramu wahita uyikandaho, ariko urakanda hano kuri reti. Urahita ugera ahantu hameze gutya. Uragera ahantu hameze gutya, urabona hano kuri auto select server hariho random. Ndizera kuri kuhabona. Mu gihe wasanga hatanditse auto select server wahita ukandaho. Mu gihe usanze bitahanditse, wenda byaba biri nk'hano hasi kuri global server, ugahita ukanda hano hejuru kuri. Mu gihe usanze biri nka hano kuri global server, wabireka ugahita uza ugakanda hano kuri auto select server. Aha mbere ubwo niho wahita ukandaho. Urabona hano kabiri harimo Zimbabwe connect. Rero tukandaho uze usacingemo igihugu cy'u Rwanda. Uraza ukirebe witonze, gikunda kuba kiri hasi bitewe n'inyajwi itangira. Ariko nta mpamvu yo kwigwa, uretse uza wandikamo aha hejuru. Aha rero tuza wandika mu Rwanda. Izera ko urabona hano kirahita kizaho. Urabona mu Rwanda Airtel niyo yemerewe gukoresha interineti y'ubuntu. Ubwo rero tukandaho. Aha urahita ukandaho. Urabona cyagezemo. Urabona hano hari disconnected. Ndizera ko uri kubibona. Gutya ugiye nko kureba ibintu kuri YouTube, kuri za TikTok, kuri za Facebook, uri kureba nka video ntabwo byakunda. Wazipureyinga zikanga wageze hano. Niyo mpamvu ugomba gukurikira akantu ku kandi. Kugira nawe bikore bizabe gukunda ukoresha interineti y'ubuntu. Wibutsa ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungure inzogera. Ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Ujye ubibona mu ba mbere. Subscribe ni ikimaze. Ibiganiro nk'ibi ubibona mu ba mbere. YouTube channel icaho ibintu byinshi. Niba ari ubwa mbere ugezeho, ugenda urebe, hari ibintu byinshi by'ubwenge. Ubwo ugera hano ugiye kureba za video, wazipureyinga zikanga, ariko urahita uza ukanda hano handitse start. Uraza ukanda hano handitse start. Ariko mbere y'uko wakanda, reka manze nkwereke. Mbere y'uko wakanda, manze urebe aha. Urabona hariho 0 kibe. Urabona na hano hariho 0. Ndizera ko uri kubibona. Ariko urahita uza ukanda hano handitse start. Aha urahita uza ukandeho. Hari bimwe ushobora kuzamo wahita ukanda hano kuri OK.
utegereze ubyikonegitinge. Urabona hasi yandikamo connected. Aha nawe leta byandikamo connected. Ubu ngubu urabona byatangiye kubara. Urabona hano bamaze kuduha megabyte imwe n'ibice 18. Ndizera kuri kuhabona. Hano urabona bamaze kuduha megabyte imwe n'ibice 90. Abantu gutya birajya bigenda byiyongera. Urategereza aho baguhe nka megabyte zigera muri 5 cyangwa zingahe. Ubu rero tutangira gukoresha internet y'ubuntu. Cyangwa waba ugiye kuri YouTube wareba video bamaze kuduha megabyte 2. Urategereza akanya gato baguhe internet ihagije, nawe ubasha gukoresha internet y'ubuntu. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungura inzogera. Ibiganiro nk'ibi ujye ubibona mu ba mbere. Subscribe ikintu gufasha nyine ni ukugira iyo dushyizeho video uhita ubona notification ukayireba. Hari ikindi kiganiro dushyizeho. Urabona rero biri kugenda byiyongera. Wagenda ugakoresha internet y'ubuntu gutya biba byakunze. Uba wemerewe gukoresha internet y'ubuntu. Mbikwereke. Ariko impamvu namanje kubikwereka ari gukora gahunda yo gukoresha internet y'ubuntu. Nyine kugira ngo umanze urebe ko bikora neza. Niyo mpamvu nabanje kubikwereka. Njye nabanje kubikora. Nanjye nahise nkwereka nawe uburyo rero wabikora. Niyo mpamvu wabonaga ndi gukoresha internet y'ubuntu mbere yuko mfungura ibintu ngeneye namaze kubifungura. Niyo mpamvu nongeye kubifungura kugira nawe mbikwereke uburyo wabyikorera. Muri comment wibuke kumbwira niba byakunze kandi wambazamo n'ikindi kibazo. Akigusubiza vuba cyane. Nizera ko amaze gukora subscribe. Umuntu w'agaciro. Duhure muri video zitaha. Bye.